Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Hana Haidar. Kali ini ada badut Naruto lagi guys. Dulu pernah ketemu di daerah Kramat Jati guys. Ada ondel-ondel juga di belakang guys. Tuh, di sini rame teman-teman. Ya boleh joget sebentar pak. Ya ondel-ondelnya mbak-mbak namanya Mbak Aas. Ini sering keliling di jantung guys, badutnya guys. Cuma badut dulu Boboiboy, sekarang ganti badut Naruto. Ngejreng banget ya bajunya guys, kuning. Kita lihat lebih dekat guys.